ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, ин барномаи иттилоотии ахбор аст ки мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. Дар студия бо шумо ман Ёр Муҳаммад Самадов ҳастам. дар ҷумҳурии Тоҷикистон саноат соҳаи муҳиму афзалиятнок ба шумор рафта барои рушду тараққиёти он тадбирҳои саривақтӣ амалӣ карда мешавад. Бо назардошти муҳимияти ин масъала 14 октябри соли равон пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо кормандони соҳаи саноати мамлакат мулоқот анҷом доданд. дар мулоқот сарвари давлат соҳаи саноати мамлакатро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода, ҷиҳати ҳарчи зудтар бартараф намудани мушкилоти дар ин самт ҷой дошта, бунёду барқарорсозии корхонаҳои бузурги истеҳсолӣ, бароҳмондани маҳсулоти истеҳсолӣ ватанӣ ва содироти он ба хориҷи мамлакат ба масъулон дастуру ҳидоятҳои мушаххас доданд. бо мақсади рушди соҳаи саноат ки заминаҳои он дар асоси се ҳадафи умумимиллӣ фароҳам оварда шудаанд, мо саноати кунонӣ бо суръати кишварро ҳадафи чорум эълон намудем. тадбиқи ин вазифаи муҳим имкон медиҳад ки Тоҷикистон дар давраи миёнамуҳлат аз кишвари аграрию саноатӣ ба мамлакати индустриалию аграрӣ табдил дода шавад. дар мулоқот пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамзамон соҳаи саноати сабукро таҳлилу баррасӣ намуда таъкид намуданд ки соли 2018 аз ҳаҷми 98 000 тоннаи нақли пахтаи истеҳсол шуда 93 000 тоннаи он бо дар назардошти бақияи соли гузашта содирот шудааст ки ниҳоят ташвишовар мебошад. президенти мамлакат бисёр хуб қайд карданд ки мо бояд ки коркарди пахтаро бо пуррагӣ дар Тоҷикистон бароҳ монда тавонем. агар мо ба бозори истеъмолӣ нигаҳ кунем, қариб ҳама масъулияҳои пахтагӣ воридшавандаанд. мо бояд ки ба истеҳсоли маҳсулотҳои пахтагини рақобатпазири ватанӣ рӯ биёрем. аз як тараф ашё ҳамчун пахта дар худи мо ҳаст, аз ҷониби дигар мо дар мактабҳои олии мамлакат кадрҳо мутахассисони хуби саноати сабук аллакай тайёр карда истодаем. дар стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 ва барномаи миёнамуҳлати рушд барои солҳои 2016-2020 бо мақсади баландбардоштани қобилияти рақобати маҳсулоти ватанӣ, ворид намудани технологияҳои муосир, тақвияти нерӯи кадрӣ дар ин самт ва такмили минбаъдаи заминаҳои меъёрии ҳуқуқии бахши саноат чораҳои мушаххас пешбинӣ гардидааст. соҳибкорони мо ба сохтани ин ё он соҳаи сар мекунанд, пеш аз ҳама бояд ки истеъмолотро омӯзанд, бозори истеъмолиро бояд омӯзанд ки истеъмолкунанда чӣ мехоҳад, бо кадом нарх харид карда метавонад. табъу завқи истеъмолкунандаро ба роҳ гирифта, асос карда бояд истеҳсолоти худро ба роҳ монад. аввало вай бояд омӯзад ки бозори хариди вай вуҷуд дорад ё не, моли баровардаи вай дар бозор талабот дорад ё не. баъд аз он вобаста ба ин хароҷотҳои истеҳсолиро ҳисоби китоб карда ба истеҳсоли маҳсулот бояд сар кунад. таъмини шароити мусоид, муқаррар кардани имтиёзҳои мухталиф дар самти андозбандӣ, пардохти боҷи гумрукӣ, ҷорӣ намудани мараторӣ барои санҷиши фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ яке аз самтҳои муҳими давлат маҳсуб меёбад. пеш аз ин бояд коркардҳои илмӣ зиёд бошанд, ҳам дар муассисаҳои академӣ, ҳам дар муассисаҳои илми тадқиқотии соҳавӣ ва ҳам дар муассисаҳои таълимии олии мамлакат ки коркардҳои нави молҳои навро пешниҳод карда тавонанд. роҳҳои сохтан, баровардани онҳо ва ба истеъмолкунанда пешниҳод карданро онҳо бояд кор карда пешниҳод кунанд, то ин ки кормандони амалӣ, соҳибкорон, кормандони мақомотҳои ҳокимияти иҷроия онҳо интихоб карда тавонанд. яъне кадоме аз ин коркардҳо бештар барои шароити мо мувофиқ аст ва натиҷаи дилхоҳро дода метавонад. аз ҷониби ҳукумати мамлакат ба масъалаҳои пурра ва самаранок ба кор андохтани имкониятҳои истеҳсолӣ, ҳарчи бештар ҷорӣ намудани технологияҳои муосир, беҳтар гардонидани сифати молу маҳсулот ва хизматрасонӣ, коҳиш додани хароҷоти барзиёд ва истифодаи дурусти мақсадноки захираҳо, сода ва шаффоф гардонидани тартиби танзими фаъолияти соҳибкорӣ ва аз байн бурдани монеаҳои маъмурӣ аҳамияти махсус дода мешавад. зоҳиршоҳи тағоимурод, Аҳлиддини Карим, ахбор.
با افتخار 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخ بیش از 7500 انشاءات بنیاد و نوسازی کرده می شود. در کارهای آبادانی و بنیادکاری سهم صاحبکاران با ننگ و اشخاص سخاوتپیشه زیاد بوده. آنها در این سمت تشبس‌های آبادانی و بنیادکاری را جانبداری می نمایند. گزارش روزلی رحمان و دلشاد یوسفی از ناحیه دیوشتیچ. با بنیاد تولدخانه در زادگاهشان دهه راست‌راوتی ناحیه دیوشتیچ برادران حسین و آیت الله کلانوف‌ها هنگام ملاقات اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با صاحبکاران وطنی و برون مرزی در پایتخت مملکت عهد نموده امروز این اقدام را عملی می نمایند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان این عملی وطن دوستانه برادران را هنگام سفری کاری به ناحیه دیوشتیچ ولایت سوخت شهادت صداقت به استقلالیت و نمونه عبرت نامیدند. اهل عائله کلانوف‌ها مقصد دارند بنای زمانوی تولدخانه را بنیاد و با مؤسسه دولتی طبی تحفه نمایند. برادران کلانوف‌ها از دهه راست‌راوتی ناحیه دیوشتیچ در ولایت چلیابینسک فدراسیون روسیه صاحبکاری موفقند. شرکت بسیار ساحه آنها در پیشرفت تجارت، خدمت‌رسانی، رشد صاحبکاری، کارهای ساختمانی در این منطقه فدراسیون روسیه نقش مهم داشته بیش از 100 نفر را با جای کاری تامین نموده است. برادران کلانوف‌ها درآمدها از صاحبکاری را برای آبادی وطن روانه کرده. بنای تولدخانه عبارت از 2 آشیانه با تختخانه با خرج بیش از 1.5 میلیون سومانی ساخته می شود. من خیلی خرسندم که فرزندای من همین خیلی انشاءاتی طبی را بنیاد کرد دهه آباد کرده سادیان. لایحه بنا مطابق با طلبات و خدمت طبی به زنان قابل تولد، گذراندن تشخیص و معاینه، بستری کردن تولد طفل، سالمی مادر و کودک طرحریزی گردیده با بنیاد آن شرایط‌ها در دهات به وجود آورده می شود. این دهه راست‌رود از خود مرکز ناحیه 65 کیلومتر دور جایگیر شده است. برای تولد یک زن مادر باید 65 کیلومتر راه را طی نموده به مرکز ناحیه رفتن لازم می آید. چقدر خراجات های زیادتی، چقدر تشویش ها پس از به کار فعالیت آغاز نمودن این تولدخانه همه این مشکلی های مردم پس سر می شوند. در آشیانه یکم حجره های کاری طبیبان، حجره های بستری و خانه تولد و در آشیانه دوم 10 حجره بستری برای مادر و کودک جایگیر می شود. تختخانه برای آشخانه، مرکز گیاهدرمانی و داروخانه پیش بینی گردیده است. کارهای ساختمانی در این انشاءات مهم برای دهه جریان دارد. با تولدخانه لوازمات طبی و تجهیزات زمانوی تامین می‌گردد. با مقصد تامین طبیبان صاحب اختصاص بلند برداشتن سطح و صفت خدمت طبی در دهات چاره‌ها اندیشیده می‌شوند. حالا 6 نفر جوانان دهه در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان تحصیل می‌کنند و طبق کوته پرزیدنتی 1 نفر از حساب جوان دختران دهه نازیگل صادقова به دانشگاه قبول شده است. وای نخستین از دختران دهه است که طریق کوته پرزیدنتی صاحب اختصاص ساحه طب می‌گردد و ساکنان دهه راست‌راوت بهر چنین توجه و غمخواری به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اظهار سپاس می‌نمایند. در ناحیه رشت در دایره تدبیرهای بنیادکاری از جانب صاحبکاری وطنی 24 کیلومتر راه منفرش کرده می شود. اقدام مذکور در پرتو تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان عملی گردیده پیش از همه بر رشد اینفراستراکچور دهات مساعدت می نماید. گزارش ایدیگولی محمود از ناحیه رشت. با شرافت هدایت‌های بنیادکارانه پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان صاحبکاران ناحیه رشت در بنیاد و برقرارسازی ده‌ها انشاءات تعیینات گوناگون سهم ارزنده خود را می‌گذارند. از جمله در دهه فاجعه جماعت دهات به نام باقی رحیم‌زاده از حساب صاحبکار وطنی بنای 2 آشیانه زمانوی با همه تجهیزات ضروری ساخته به استفاده داده شد تا به جوانان دهات به نمودهای گوناگون ورزش مشغول شوند. دوره دستور سپاسهای اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بخشیده به جشن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه رشت از طرف صاحبکار موفق ناحیه رشت بابا جان و فرایم جان یک تالار ورزشی زمانوی با تمام تجهیزات‌های امروزه ساخته به استفاده داده شده است. چطوری که ما می‌بینیم در تالار زیاده از 200 نفر جوانان جماعت دهاتی باقی رحیم‌زاده و مشغول تمرین مشغول هستند.
صاحبکار وطنی محیب باباجانوف با همراهی فرزندانش در روند کارهای آبادانی فعالانه شرکت نموده به اسفل پوش نمودن راههای ماشینگرد حدود جماعت دهات به نام باقی رحیمزاده شروع کردند. این راه ماشینگرد اساساً طریق دره زیبا منظر کمرات گذشته همه ساله صدها نفر سیاحان از این منطقه کوهستان دیدن میکنند و اقدام صاحبکار و مردم چون فعال نیک در رشد دهات منیداد میکنند. وعده داده بودم که 24 کیلومتر راهی نواباد تا جماعت آوازه‌دار باقی رحیمزاده اسفالت کرده میدهم. امروز اینا 24 کیلومتر راهی که دیده شده با از دهه بنی صافیان با شتاب نظامی وزارت حربی را منفصل کرده میدهند. وقتی که من به جناب عالی وعده داده بودم آمده بعد از وعده دادگیم یک تا سپرده در $200,000 ساخته به همون دهه رایگان در همون تالاری ورزشی مشق کرده شدند و همون مربی که به را تربیت میکنند از حساب خودم معاش میتیند. اینک کارهای اسفل پوش نمودن راه ماشینگرد از محل سری پل شهرک نواباد قد دریای سارباغ آغاز گردید. در این روز کارگران با جلب 10 عدد تکنیک‌های راهسازی به تخت و هموار کنی و اسفل پوش کردن راههای ماشینگرد شروع کردند. کارگران از مساعد آمدن باد و هوای فصل تیرما استفاده برده مقصد دارند تا فرارسی سردی‌های کوهستان کارهای تعمیر و برقرارسازی و اسفل پوش کردن راههای ماشینگرد را تا محل معین شده با صفت بلند به سامان رسانیده حرکت معتدل نقلیات را تامین کنند. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. جمع‌آوری حاصل در میدان‌های کشتی پخته ناحیه جبار رسول فی ولایت سوق با استفاده از آب و هوای مساعد وسعت تازه پیدا نموده است. تا امروز از میدان 5702 گکتار 6650 تن پخته جمع‌آوری گردید. زلفیه رحیمزاده گزارش می‌دهد. جهت افزون نمودن استحصال محصولات رقابتپذیر و حاصلناکی بلند با استفاده عاقلانه آب و زمین و تخمی‌های اعلی‌صفت در ناحیه جبار رسولوف تدبیرهای ضروری عملی گردانیده شده نوع‌های صفتناک زراعت‌های کشاورزی مخصوصاً پخته کشت کرده شدند. سالی روان در حدود ناحیه در میدان 5702 گکتار تخمی پخته خوشصفت کشت گردید. میدان کشتی پخته در سال 2018 5603 گکتار را تشکیل میداد که در سال روان 99 گکتار زیاد گردانده شد. به اندیشه متخصصان نوع تخمی‌های استفاده شده به اقلیم ناحیه مطابق بوده حاصلی بلند دارد. در صحرا حاضر پخته فراوان می باشد. کشاورزان ناحیه حاضر با پخته چینی مشغول می باشند. هر روز سهامداران خواجگی کشاورزی نزدیک 7000 نفر آدم و 2000 زیاد چینکچیان حشرچیان با چیدش پخته اشتراک نموده استادند که هر روز 350 تا 400 تن پخته چینده با خرمان دولت سپرده استاده. برای به‌تلف جمع‌آوری گردیدن حاصل پخته در ناحیه سیتات مخصوص تشکیل کرده شده است. کشاورزان نیاز دارد که امسال تا آخر ماه درنامه استحصال پخته را با پررگی اجرا نماید. زنان و جوان دختران محلی نیز در چینش حاصل پخته جلب گردیده با جای کاری موسمی تامین شدند. این است که تا امروز از میدان پخته‌زار 6650 تن حاصل پخته جمع‌آوری گردید که از هر گکتار زیاده از 28 سنتینری را تشکیل می‌دهد. ترقی دادن ساحه پخته‌کاری یکی از راه‌های اساسی با جای کاری تامین نمودن اهالی خانه‌نشین، منبع درآمد عائله‌ها و پیش از همه بلند برداشتن سطح اقتصادیاتی مملکت میباشد. در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه میر سعید علی حمدانی بخشیده به گرامی‌داشت شخصیت بزرگ مشرق زمین متفکر عالمشمول میر سعید علی حمدانی چرابینی‌های معرفتی و فرهنگی دایر گردید. اهل معارف ناحیه برای در روحیه دانش‌اندوزی و خویشتن‌شناسی و افتخار ملی تربیت نمودن نورسان و جوانان اقدام گرفتند که در ادامه چنین سلسله چرابینی‌ها عاید به روزگار و آثار شاعران و ادیبان معروف نیز محفل و چرابینی‌های فرهنگی تشکیل نمایند. ادامه موضوع در گزارش سید جعفر محمد علی و خورشیدی سید احمد.
дар ноҳияи Мир Саидалӣ Ҳамадонӣ вилояти Хаттон бо ибтикори шӯъбаи маорифи ноҳия дар доираи нақшаи чорабиниҳо оид ба таҳкими ҳисси хештаншиносӣ ва баландбардоштани завқи хонандагон ба мутолиаи осори пурғановати адибону мутафаккирони бузурги миллати тоҷик дар идомаи силсилаи чорабиниҳо аз ҷумла китобхони беҳтарин, Фуруғи субҳи доноӣ, Донишвари умедбахш ва дигар тадбирҳои маърифативу фарҳангӣ бахшида ба 705-солагии мутафаккири шаҳир ва орифи бузурги Машриқзамин Мир Саидалӣ Ҳамадонӣ дар 50 муассисаи таълимии ноҳия дар мавзӯи ҳаёту эҷодоти Мир Саидалӣ Ҳамадонӣ маҳфилу чорабиниҳо ташкил карда шуд. мо омӯзгорон кӯшиш мекунем ки барои хонандагон ва бо хонандагон дар оянда дигар шоирону нависандагонро ҳамин гуна рӯзгор ва осори онҳоро барои аҳли хонандагон биомӯзонем ва кӯшиш кунем ки хонандагон асарҳои ин гуна адибони баландмартабаро мутолиа кунанд. Мир Саидалӣ Ҳамадонӣ бо таълифи як зумра асарҳо аз ҷумла Захиратулмулук, Девонулқулуб, Авроди Фатҳия, Чил асрор, Асрори нуқта ва амсоли инҳо дар ривоҷу нумӯ ва пешрафти ҳикмату адаб саҳми босазо гузоштааст. Бо мақсади омӯзиши ҷанбаҳои муҳими тарбиявию ахлоқии осори Мир Саидалӣ Ҳамадонӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 2 ноҳия дар мавзӯи панду ахлоқ дар осори Мир Саидалӣ Ҳамадонӣ бо иштироки доираи зиёди хонандагон аз мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ки дар мавзӯи навиштани иншои беҳтарин, қироати ғазал ва мутолиаи ҳарчи бештари осори мутафаккир ҷойҳои ифтихориро ноил гардиданд, чорабинии маърифативу фарҳангӣ доир гардид ки дар ин тадбир омӯзгорону хонандагон бо маърузаҳои пурмуҳтаво баромад карда иброз доштанд ки бо ибтикори асосдори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар солҳои соҳибистиқлолии 680-солагӣ ва 700-солагии Мир Саидалӣ Ҳамадонӣ дар сатҳи баланд таҷлил карда шуд ва маҳз дар заминаи ин сиёсати фарҳангсолории пешвои миллат бахшида ба ин санаҳо оид ба ҳаёту осори Мир Саидалӣ Ҳамадонӣ китобу асарҳои нави таълиф шуданд ки омӯзиши онҳо дар ташаккули маърифат ва хештаншиносии наврасону ҷавонон нақши муҳим мегузорад. Ин тадбири фарҳангӣ бо қироати шеърҳо ва пешниҳоди саҳначаҳои тарбиявӣ оид ба ҳаёту рӯзгори Мир Саидалӣ Ҳамадонӣ ҷанбаст гардид. Шӯъбаи маорифи ноҳия иқдом гирифтааст ки дар доираи ташкили силсилаи чорабиниҳо оид ба дигар адибони миллати тоҷик низ чунин маҳфилҳо доир намоянд. дар ҷаҳони муосир терроризму ифротгароӣ, қочоқи силоҳ, маводи нашъовар, одамрабоӣ ва ҷинояткории трансмиллӣ аз ҷумлаи мушкилоти глобалиест ки аҳли сайёраро ба ташвиш овардааст. Бо мақсади пешгирии гаравидани ҷавонон ба гурӯҳҳои ифротгаро ва худдорӣ аз бегонапарастиву даст назадан ба ҷиноят бо иштироки кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар муассисаҳои таълимии ҳамоиш баргузор шуд. ҳамкорони мо аз рафти як чорабинӣ гузориш омода намуданд. хадамоти пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо дигар ниҳодҳои марбутаи соҳа корҳои фаҳмондадиҳиро дар муассисаҳои олии таълимӣ ва миёнаи умумӣ идома медиҳад. дар вохӯрии навбатие ки бо волидайну хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт доир гардид, таъкид шуд ки ҷавонон бояд ҳамеша аз пайи илмомӯзӣ бошанд ва даст ба ҳар гуна амалҳои ҷиноӣ назананд. зеро имрӯз ҳастанд хонандагоне ки ба амалҳои ҷиноӣ даст зада бештари вақти худро дар марказҳои компютерӣ мегузаронанд. ҳамзамон таъкид гардид ки имрӯз дар аксар муассисаҳои таълимии пойтахт ҷангҳои гурӯҳӣ миёни хонандагон ба назар мерасад ки ин ҳолат нигаронкунанда мебошад. таъкид гардид ки ҳарчанд нисбати солҳои қаблӣ ҷинояту ҷинояткорӣ миёни ҷавонону наврасон коҳиш ёфтааст, вале то ҳанӯз дар аксар муассисаҳои таълимии пойтахт ҷангҳои гурӯҳӣ миёни хонандагон ба назар мерасад ки ин ҳолат то ҳанӯз нигаронкунанда мебошад. ҳарчанд барои ҷавонону наврасон шароити арзандаи таҳсилу истироҳат фароҳам оварда шуд, вале ҳастанд идея аз онҳо ки ин ҳама ғамхориҳоро сарфи назар карда даст ба ҷинояту авбошӣ мезананд. гуфта шуд ки ҷавонон ояндаи давлату миллатанд ва бояд ба қадри ин ҳама пешравиҳои даврони соҳибистиқлолии мамлакат ва суботу осоиштагии ватан расанд ва аз шароити фароҳамовардаи роҳбарияти олии давлату ҳукумати мамлакат самаранок истифода бурда бо аз худ кардани илмҳои муосир оянда номбардори ватан ва миллати хеш бошанд. ҳамчунин дар ин вохӯрӣ оид ба иҷрои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд андешаронӣ сурат гирифт. хадамот баҳри пешгирӣ ва даст назадани ҷавонону наврасон ба ҷинояту ҷинояткорӣ корҳои фаҳмондадиҳиро минбаъд низ ҷонок менамояд. бинандаҳои азиз, шуморо бо шарҳи дигар хабару гузоришот дар нашрҳои минбаъдаи барномаҳои иттилоотии ахбор ки шоми имрӯз мустақиман пешниҳоди шумо мегарданд ҳамкорони мо ошно месозанд. саломат бошед, то боздид.